President Donald Trump an sarkar in thak turin ruam manna kalpui arem tita kumin sang ni som ni US election zet chu apui rem hle mai Democrats lamin ne na chang anga khovel media sang ten an puan sup lain Tramero chaklova a in ngai theilova a be chun zom zel ri ani mase norna ana satak em wangle sarkar in thak hun alo nai tak zela wangin a sarkar na in thak tura ruam manna kalpui turin Trump chuan arem ti puina ati chuak vetani mase ala beizel don ti asoi President Trump chuan sarkar in thak kalpui tu Federal Agency te chuan anti turle trulan ti ang ti in asoya mase in than result chu khin chun zom reng atum thu asoi thungani US President in thak boipui tu ber General Service Administration GSA te chuan Biden chu chakjok nge ya an ngai to thu an soi ve bok hei hi Biden an Michigana chakna achang chiang ti pholan na official tena anti chian tak awang ni in Trump tan chuan lo nana satak ani thunga GSA ten malak zui an tum thu an soi nuwa Pentagon point Biden team te chu an pui ngal tur thu an soi bok Biden transition website po US government domain a thak zui ngal ani bok Nakum January ni som nia US President atan laklu ani dona wangin tuna tangin Joe Biden chuan a sarkar kalphung tur le amidu te athang tran mek to ani kanramin har satna ato te pandemic thunun le kan economy siam thatnan malaka nga yani ti in Biden team te chuan thu chu asiamin antar langa a ma in Biden chuan foreign policy le national security team phochuakin Obama administration laya atho pui hluite ani de fura Anthony Blinken chu Secretary of State a ruatin John Kerry chu climate envoy ani anga Janet Yellen chu meichia US Treasury Secretary masaber ani bok don ani Kerala lui pakhat avala pandi river chu arong sen dangin ain thak thut ni liam ta vela tang khan Kerala state ta lui pakhat chumak tak main arong sen dangin ain thak thut maya he thil hi social media lama share ani nu in mitam takin moi anti in soi a hlo hle Kerala Kozhikode avala pandi lui Penumbra bulami chu aluero arong ain thak lo na in luya pangpar Fok fanword hnem tak trawa wangin arong chu sendangin ain thaka hei hian lui tui rong chu atimoi em mai ni he lui chanchin hi adar chiam nu in khwalzin mi te mit fuk na ber pakhat ni in helai mun to tu ten mak anti in an soi cham chi ti hriat ani mi then khate chuan he luya Fok fanword pangpar chikhat chu an ma ni omna hmuna te an hon zui bok tiang khopa luirong moi le dang dai takhi biologist te ve thung chuan nun na nei mi hring le aram leilung le thlai hring te tan apoi theidon ni in an soi ve thung an soi danin he thlai tua chung mi ten mulan payal an ti mai hi India ram chul chuak anilwa South America lam chuak ni in aquarium planatan an hmang thin ani heng thlai te hi avala pandi luya hian tipal thilin tual chung mi ten aquarium atan an man nuwa an pai ani an ringa nakina khuwa alo reyanga thlai dang lo om to sa te chu he thlai hian adi braldon ti mithiam ten an soi bokani tun nailok khan Cambodia le Russia ate chemical na tho thalo wangin lui tui chu thisen rongin alo in thak dang lam ve to bok Elon Musk an Bill Gates le pelin khovel pahau saber .2 din mun aluata Tesla company nei tu Elon Musk chuan November ni som pakwa khan khovela ho saber pathumna din mun luamek tu Mark Zuckerberg le pelin top 3 ya ain hlang kaya Facebook ho tu pa Mark Zuckerberg chu apalina atla thavele thungani November ni som ni pathum alo her chuaka Elon Musk chu thang chho zelin khovel mi hriat lo Bill Gates chu ron le pel vele in tun bin hmuna khovela ho saber .2 ani ta hialani heti hian Bill Gates chu apathumna a omve thungani hetiang taka Elon Musk akai sang chak em hi company thang duang tak Tesla wang ani a
he company hian electric car an siam chuate chu man to tak takin an thral chuak chur mai ni hei baka hian Tesla chu November ni som ni pakhat khan S&P 500 ta lak lu ani bok tunai Tesla car siam chuate hi battery mang an ni a Australia Norway le Canada a te an thral thalea kumina ringot po Elon Musk sum nei za chu apung na sa hlea dollar billion za zet ala lut manani tuna sum nei hlu zong chu dollar billion za som ni pariat atling der to bok mi hausa top 4 te din mun Jeff Bezos dollar billion za som kwa Elon Musk dollar billion za som ni pariat Bill Gates dollar billion za som ni Mark Zuckerberg dollar billion za te andi anram hruai tulu ber thu soi sual palazara saruakin na an thopa Eastern Europe ram Belarus mi pui te chuan anram hruai tulu ber Alexander Lukashenko tongkam du tuilo lutukle engthil chi ange asoi ti po ngai tu chiang lova tongkam achak chu awangin maktakin an khosak pha ti an soi Belarusian President Alexander Lukashenko chu Europe rama dictator nung berle om chun ti in an lo soi thina karma samai khan summit nei na mun mensa thu soina anei ti hriat ani a thu soina a chuan anram economic tla chemek chu tundin le ani theinan kanin phel ruakanga na kan thok turani ti in asoi sual ta hlau mai ani Russian broadcaster RT in atarlan danin President Lukashenko soi tumjok tak chu maso nalam hoizongin na kan thok turani ti ani thu atar langa Lukashenko chuan vantlang ma a thu soina do sana tanga thu a soile atong kam chuak chu arami puitan dan ani ngal zel ati zui bok atong kam chuak dan ani zel si chuan thu soidik apoi mo nge yang le ole tuntruma tan chuan khati zong kha nile phot sela ka video te min lo thir sak thina wangin in zawai chunga lom thu ka soye hun man nuam vek ule